إيفار باش تماشافن هجا هفالن هجا دوی برنامه خدا لسر قنال من و لسر قنال هفال من رشاد سورگل امی وشانك زندی بوار رابن امی بحثا چه بکن امی بحثا برخوتانا روجاوا بکن بگمان نتنی برخوتانا روجاوا برخوتانا گلی کرد بکن جبر که گلی کرد همو لدورا روجاوا بویه یک جکوبانی حتی دیر که ایریش هنه ایریش بردوام دکن لی لسرانسر جیهانه لچار علی کردستان گلی کرد بملیون کرد ایرو لدورا روجاوا بونیک و دبیجن اف ایریشا کل سر روجاوا بکته لسر پیش روجا گلی کرد سر پاش روجا گلی کرده لسر جبو کرد و کردستان خطریک مزنه اما جینه کی بحثا ویا بکن اف یکیتی اف سینرژیا که دنها دنوا جواک کرده چه بویه اشارتا چیه جنها پیواد و چوره کرن چاوره کرن ام هنه کل سروی مجاره شیروه بکن بگمان کسی و در دورن که دخوازن و روشه شلو بکن شلو نشان بدن جی هنن دجمن کردان دولت ترک هن هزن هفکارن دولت ترک به زمان جدا و مخابن حتی آسته که جی به زمان کردی دخوازن که و برخوادانا گله کرد و کردستان برواجی بکن شلو بکن اوجی هی اف بلکه نمیجارک سرکبه لی دوی اوجی میجارک بک مربوط سر باخوه یعنی دخوازم چه بیجم دخوازم بیجم که هر کسی که کردی داخوه هر کسی که خواه که کرد پیناسد که نایوه معنی که خدمت کرد و کردستانت که دکاره خوبوسان نشان بده لد بنیده اساسی خدا دخوازه که دستکفتی گله کردی تخن نقاش شلو بکه خدمت دجمه بکش برکه دمی هذا دمی یکیتی نه و یکیتی جی شغل کولانا گل نشان داده نامی وان مجرا با خفند بریا که ما فکر گفتن بدم رشاد دخوازم مجرا بیشم که نها ایرو 25 چله و کردستان ساعت 7 و 12 دوان ساعت anda به تایبت چیل کوبانه جسه انیدا ارتشا سوریه آهتشه و داعش و کمیگرده ترکیه eriş beklenen o şervanın YPG PJJ eni yandane berxwedidin tê gotin ku li di devera ev êriş hatine çıkandin lê li devera ki hêjî şer berdewam dike dîsa dor pêçkirina dora Kobanê berdewam dike bank têne kirin îro konvoyek alîkariyê ya bi navê netewê yekbûyî şandin Kobanê lê belê ev xwe çareserî nayîne ji ber ku Kobanê hatiye dor pêçkirin divê çareseriyek demdirêj û stratejîk were anîn aliyê Cizîrê jî دوش خو سوقياتك لشكري هبو لالي حسكي بتايبت در دور حسكي دوري حسكي لوي منطقه و هز سوريا ديمقراطيك داخياني اندام قوتن دحفت اغربستي اعلان كرن اگر اف اغربست الجوري اغربست اللي بتفجرك امج الجوري تفجرن لانها خويا كو اف كومن اريشكار كومن چته الجوري اغربست اللي بتفجر وانتنيه اغربست سر کاغذه یعنی گله کس دبیجم که اف اغربست جبو آماده کرنا ایریشن برفره هاتیه اعلان کردن خو لشامه وقت داخلی حتی این گوتن جبو سو کرنا اندام داعش چتین داعش جبو عراقی اف اغربست هاتیه کردن روش اوه لکولان حسکه درکه حتی کوبانه گل بشروان خورال کولانایه و سفربره اف سفربری نه لسرانسر جهانی وکم گوت شو بردوام دکه کورتاسی اما زیاد بحثا نمیشه اکتوال نکن لیم بحثا نکی روشه و تشتاق وره کردن بکن راشد مرحبا اشترا مرحبا و اجبو تماشاکر و بینری مجید بشم ایوارا و حمیا بخیر به نه من نکی بحثا برنامه و روشه هیکر آگاهی چنه روش صحایه چیه دخوازی تشتاکی کتوش لیزی در که هبه بحث بکن لی سر ناوی وشانه ما برخوادان روژاوا و یکیتیا کردای امن اکیل سروی چرچه بلیم بوید دکارن دست پی بکن شخوات اشارت بهن مجارن سرکه کر جبوی جم دکارن یعنی مثلا میناک اف تابلو و دیمن یکیتی یه کردا درکتی هوله یعنی هجای مرو سر باخوه و حتی وی دیمنی مرو کاره بخوینه یعنی چه دبیجه چه پیاما جیده اره اویان جی بلکی جیت دی یعنی گله کرد از ولود بیجم یعنی پشتی بلکی مدان امپراتوریا مدیان جی عشیر مده هاتن جمهو امپراتوریا کاوان جوی دمور و بلکی جارا عوده مرو ببیج باور دکم ادممنا مبالغه جارا عوده ولو هاتن جمهو دو به هبر رابون یعنی نها جبو
ام شقد بین وقتین بحثا روجاوا دکن ام دبین نتنی روجاوایه یعنی کردا پر مهمه مثلا چاوا چه بو که کرد به یک دنگی به یک رنگی به یک حسه قاری بوم به بحثن جی اف جیه یعنی بیام به حسینه که راسته یعنی به حسم که ایلیشال روجاوا تکرین لسر تواهی کردانه و لسر مثلا مانونه مانه مثلا هبونو تنبونه ev raste lebeli belki mirov dve şiroveji bike yani çi qawmi çi çebu Kürt çawa bicareke wisa buniyek bêguman tedî Kürt yani sed salek zêdetir bê statûnü bê mafin bê hiqûqin bê nasnamene erê li hin devera mesela rojava ber bi wê ve diçû li Başûrê Kurdistanê statûyek heye û niha ew jî vediyem dibêjin di tehlûkê de yani bi tevahî destkeftiyên Kurd di tehlûkê de ne ji ber vê yekê ev tifaka Kurdaya jî hatina cem hev tedî jî em behsa milletekî dikin tedî sazî û dezgehê wî milletî hene partiyê wî hene pêşengên wî hene ev bi awayê îdeolojîk ji hev cuda ne axir em behsa milletekî dikin ji gelek tebaqaya pêk tê û ev jî pir normal e bêguman di her milletî de ev heye lê îro hatina wan ya cem hevdû û wilo hevdûgirtina wan û bi heman hesasiyeta tevgerîna wan biyame peyameke dedi siyaseta Kurd peyameke dedi neyarên Kurdan îja belkî biner eger em biaxivin ew mijara te behs kir divê çarçovê de em biaxivin dayî te got ne mijarek serekeye lê belê di rojeke wilo de ji ber ku neyarê Kurda yani bi kêmanî çar dagirkerên wê hene di rojeke wisa wextê Kurd vî dîmenî nîşan didin tu bivê nevê wilo ew ê dijminê Kurda neyarê Kurda jî har bibin dîn bibin ولو خویای اف دبه ایجا وقتی اف به بگمان نتیجه ایریش به یک جاری ولو یک سر ننن یعنی رق ننن ایریش به آوای که امتیجه گلک جارات بین شر تایبت یعنی شر تایبت شه یعنی بره و ریباز ناتکرین اف شر اف ایریش تکرین به هستاتی تکرین یعنی با آوای که تکرین که تو نزانه دربش کتی لتل ده ایجا دوی چارچوه ده هن مانیپولاسیون یعنی برواجی کرنا راستیا یعنی هن مثلا مینا د اسلام د تشتکی وقت تعریف منافقه تکرین وساته گوتن د بیجی او کسن کو نود و نه راستیا د بیجن جبو یک دروا خو بدن قبول کرین ایجا نه د کار هنی ګلو بیج مثلا در د کوین مینا کو ته دی راستیا د بیجن کردی داجی راشا تید کردی داجی ویا د بیجن شیر حرامی یعنی اره ایجا وانه ولو ایجا تی شیر حرام مش کرج بیجن تدی انا یک دیج گوت شو دس بک ته گو هنی کنه اره دجمن دکه مثلا دجمن کارکی شرکی تایبت دکه هنک هنه شیر حرام کی جانینه او جواتا و جواتینه یعنی ج افره کردا دخون و لسر سرگوی خلکی رادبن پیون و شیر حرامیه دکن اون لیدن شخواد دجمن و شر تایبته یعنی وی شر تایبت جی گره ام ببینن مثلا مینا دروژن به وی رنگی د وقتی کو کرد بونه یک جبو و اتفاق خراب کن او هنک تشتا بکن ام belki ام işaret bu an noktaya bakın az bavar dikim ev de cide be yani ne şaşe lebeli droje wilo de tediyem em gelik jarad beşin yani noktayn beter ve ittifaqı xort bakın yani yen kurda juşqa diginin hevdu nal virtiştek bu kurd gihandın hevdu çi tişta kurd gihandın hevdu kurda be hamu be away ki qaribun pe behsin netene mesela dedi jar hemro na fikri jimro pe hesse بگومان خباتین دور و درش همو تفگرین کردا به سالان دکن بو سدما بنگه و حاضر کردی مروین جندیتی و نه لی نتیجه ده تشتوان کر ایریش لسر هبونا خودیکن یعنی ایریش کی لسر هبونه و دمه دوی تشتی کو یعنی هبونا ما بدومینه ما بگوده بکه ما بربچا بکه ما بده قبول کرن آوان نقطه انا دویم خورد بکن yani tane wuluna mesela belki rojen despêkin divê tifaqê de lê ji bo vê tifaqa bidome divê bawer dikim yani ragandina Kurdî siyasetmedarên Kurdî were axil pêşengên Kurdî heta herkes ji bo vê çawa çê bibe divê serê xwe bêşîne divê çawa çê bil gorî fikrata yani ji ber ku niha tiştek em dibînin raşat tiştek kolana ye mesela beriya îro qenala min Tirkî de me weşanek çêkir هوالم دلیل زیلان روزنامه‌وان هوالم جروجاوا تبلیغ بگو نهال ور مثلا آلیگرین پیداجی انکسیجی آلیگرین گلک پارتی کو بری نداتن جمع هفدو نهاد موزیه داد جبهه دا به هفرا سفر برن
همان تجل أوروبا جي أم دبينن يعني نها تشتك دركتي هولي ji partiya derbas nake, ji rêxistina derbas nake qenaeta te. Yani mesela milletekî tedî wextên behsa milletekî dikin bêguman meselê milletî ê mirov dibê millet hene ev navê manê partiyên Kurda sazî û dezgehên Kurda wê nebin divê hebin ev pêşengiyê dikin ev xebat dikin di çarşoya fikrekê de tev digerin ev normal e divir de şaşînene mesela hinek dibêjin wextî ji ev dîmenekî wilo dibînin dibê çi partî û çi rêxistin falan newsaye partî û rêxistin di nav hemû milletan de hene û divê nav Kurdan de jî hebe lê wextê mesele vî dîmenê tabloya giştî çêbû îja li gorî wê jî divê tişt çêbibin mesela mînak çi çêbibe mesela Kurd niha pirsgirêka wan heye yani a giştî wê demê dikare dîplomasiyek wan di şert û mercê îro de dîplomasiyek wanî hevbeş hebe ku karibe biçe pêşberî xelkê û derdê xwe bibêje yani tiştekî wisa niha vê rewşahiyî li ser biya min Kurda rêxistin dezgeh û Partiya Kurda ferz dike ku sazî û dezgeheke müşterek ya hevpar a dîplomasiyê çêke duwarê eskerî de jî hewce bike dikare tiştê wisa çê bibe û belkî hin sazî û dezgehê din heta tedî mînak ana divan roja de me pîroz jî kir ragihandin û çapemeniya Kurdî bi giştî bi awayekî hema bêje sedî not ket yek çarçoveyê yani gihîşt hevdû xetên neteweyî zeft kirin ev jî belkî bêhtir karibe hinekî din ji bo wê jî gav bên avêtin yani mesela çawa mesela belkî mînak sazî û dezgehên Kurdî bi hev re bernameyena destpêkê çêkin nihane rojên destpêkên ez dibêjim lê di tarîxa xelkê de geleka rojên wilo hissî bi carekê gel teqiyayê rê li ber şoreşên wan yan jî rê li ber tarîxa wan li qonaxeke nû rê li ber vekiriye niha ême jî rojên destpêkêne ev ya divê em rast karibin pê dakevin û hinek belkî Ahmet ez difikirim yani bi rasimekî zorê bidin xwe mesela herkes ezberên xwe ji berê xwe em karibin derbas bikin û karibin tişna bikin ji ber ku van tiştê bi vî rengî yani di tarîxê de wek firsend tên dîtin ji bo milleta eger tu vê firsendê baş bi kar neyne ew firsend dikare ji destê te biçe û careke din tu nikaribe bi dest bixe îja mesela mînak ragihandina Kurdî jî dikare di vî warî din gava bavêje mesela wekin bernameyên hevpar dikarin bibin yan jî dikare mesela wekî din çi bibe mesela dikare hin ça bêjim hin kar û xebatan di vî warî de bawer dikim mirov dikare bike û Ama ji aliyê xwe mesela em bêjin ana rewşek êrişê heye yani belkî ji niha destpêkê de yani rewşa heyî de belkî ji bo parastina gelê Kurd tiştekî elzemere kirin ji bo parastinê niha ji xwe hinek tişt reklasîf yani çêbûn yani wilo bi bertek çêbûn mesela îro jî me dîmen dîtin belkî her kesî dît bi rastî me dît yani hin kesên bi emir jî bûn ji başûrê Kurdistanê hatibûn di çeperan de cî girtibûn yani ev bi serê xwe bi rastî tiştekî ne behsa kesa jî nakim kom hatibûn yani me dîmen de dît ev tiştekî pir girîng yani ne tiştekî biçûk mirov bibîne ji bo wê dibêjim van gavên destpêkê yên wilo bi bertek reklasîv mirov tabî ser bifikire gelo mirov Kurd dikarin çi bikin yani tedî hem pirsgirêk di navbera Kurda hene ev diwarê fikrî îdeolojîk hebûn ev ji belkî ji ber hin konjektura bûn ji ber tedî hevsengiyên li herêmê bûn yan jî ji ber hin dewletên din ev hebûn wextê wisa bû divê mesela mînak tedî bi rêz Mesûd Barzanî çi got got eger mesele bibe tevahî qesta gelê Kurd be wê çaxa çi destê me bê em ê bikin ev tê wê manê belkî heta niha baweriyek bi vî rengî çê nebibû jî yani bi rastî gelê Kurd bi temamî di hedefê de ye yani dixwazin gelê Kurd qir bikin gelê Kurd tune bikin belkî ev tam bi temamî tune bû lê niha xuya ye ev heye û ev dikare rê li ber hinek tişta veke bêguman van tişta mirov tedî yekser nikare yani pêşî ji vê belkî zemînekî axaftinê lazim e yani guftûgokirinê lazim e gelo tedî tiştekî Kurdayê hevbeş lê karibin wek formekê karibin vê yekîtiyê bi gewde bikin berbiçav bikin
و کاربن بلکی تدی ام جرد بیجن خطن سوریه نتوابوینه کاربن دستی شام بکن یعنی چه خط هیه که کی جه ببهره اوه خطا نتوایی در باز بوده خطا سور او کسانه وکه لجم گلی کرد او کس ببین او کس که خطه در کتبن ولو بین بناف کرن لسر بین برو دکاره بفکره بله نه تشتک دیجه راشد ازالیه که جنو چاد نرم که یعنی اف ایریش چه آستیدنه نه من بحث کرد ای شر تایبت یعنی برجیم مبخوشی چند جرا گوتو و شر تایبت نه هم بیشن که مثلا ترکی شر تایبت کن زمان عربی جاز نبیشم عرب زمان شر تایبت کن لی امزانی که گله قنالن yani Qatar'ı misal dijî gelê Kurd dijî tekoşîna Kurda û taybet rojava şerê taybettin kirin lê hin jî hene bi zimanê Kurdî lê aynî gotina dibêjin yani ji bo ku hinekî di nav Kurda da ciyekî bivînin hin tiştê ku xweşa Kurda jî dişê dibêjin yani falan tu şaş bû falan tu şuha bû falan yani ji bo dijminê Kurda tu tiştekî nabêjin tawanbar dikin mesela her kesî tawanbar dikin û dibin em viyal ji bo Kurd û Kurdistanê dikin te divî mesele de çi bêjî Naha evana tejî wextê şu wextê tu işaret bu an dike tu qal dike hinkî kategorîze dibin yani emero hemûya nikare bixe yek bêguman tasîrê îjî evana hinek jî hene tedî xwe Kurd dihesibînin wek te got dikarin bi Kurdî jî biaxivin dikarin naxivin jî ew du kategorî ji xwe hene hem hinek hene yani her du alî ji xwe Kurd dihesibînin û hinek ji wan bi Kurdî dipeyivin lê mesele tedî Kurdbûn mijarek cê nîqaşê me caredin jî di bername din me gotibû hêjayê mirov ya belkî bi serê xwe guftûgo bike yani mirov ça dibe Kurd û ça nabe Kurd îjî ev tedî meseleke hem siyasî û hem çandî ye îjarê evana çe mesela mîna di rojên wek îro de em dibînin yani na rastî bêjim hinekî hejmar ketî divê ji ber ku vê tifaqa kes nikar xwe ber bigire yani tirsek heye hinek biaxivin lê dîsa jî hinek Wilo di navê re xwe di navê radikin û hinek tişta dibêjin jê dixwazin sûd bigirin. Niha tedî bivê nevê em vekirî bibêjin em jî dibêjin rewşa rojava giran e. Rewşa rojava ya giran mesela hinek hewl didin dixwazin vê weke mîna ku li wir hinkê masî û şaşî hatin kirin ji ber vê ev rewş hebû. Lê berê tedî me pir vekirî got destnîşan kir û êk piçekî yani siyasetê dişopînin ê piçekî rewşê dişopînin pir rehet dikarin bibînin ku ev rewş rewşeke konjektûrî yani çawa konjektûrî yani evam dibînin peymanek çêbû niha derket de şîfre bû li Parîsê 6 û heftê çile İsraîl û heteşe yani bermayên Daişê yan ji Daeş bixwe li wir dibin çavderiya Amerîkayê de li hev kirin û wezîrê karê derve yê Tirkiye Hakan Fîdan li wir amade bû vanava bû çend car em tekrar dikin آخر اوه خویای یعنی اویا و پروژه که هم دزانی یعنی جبری ده اف داعش یعنی دولت اسلامی یا عراق و شام یا شام و عراق وک پروژه که نها بهتر بر بچاف دبه او هدف دیار دبه لدجی شیعه لدجی ایرانی و جبو اولکاریا اسرائیل و حتی هنه کی جی دیزاین کرنا هرمه هن روش بر بچاف خویاد که وقتی ذا ولود به ایدی تو چه بجی فرق ناکه جه بنرم بالا خو بده الیور مسئله و روجاوا تانی تو خوازن شام دو دبنیر لقرمه داره دخن مثلا باشوری کردستان جی هه و اجوه گوتنا برز بارزانی پر دست نشان دکن به تایبت جبر کو ev tiştekî ji me re îfade dike ha berxwedana gelê Kurd ez vê vekirî gelek carat vê em carek din bêjin dikare vê bedbextiyê vê bêbextiyê biguherîn û diguhere mesela ji niha ve em dikarin bibêjin vê berxwedana bi heybet bandorek wê li cîhanê çêbî û deng vedide û ev ê dike ku evan hêzên êrişî Kurda dikin yani dewleta Tirkî û çetokên xwe hindikekî bi sînor kiriye niha halî hazir û hewl didin niha xwe şîrîn nîşan bidin işte tedî dibe em ê yani rêya korîdora alîkariyê vekin û em ê nizam çi bikin û nizam çi dor lê hem digire hem korîdorê vedike tu dibîne îca elvir ez a tu dixwaze ez belkî am dirêj bû bibûre lê tamam mesela evanê tu behs dikin mesela çi dibêjim min ez vekirî bibêjim ez zanim hinek ji ber ku dîsa belkî jê aciz jî bivin hene lê
dibêjim kerema xwe piçek bifikirin. Mesela pêk ve jiyanê yani mesela modela Rojavayê Kurdistanê modelek bû ya gelan bû. Yani têde Ereb jî digire, Kurd jî digire, Ermen tê digire, Suryan jî digire. Hinek radibin dibêjin ev şaş e. Binêrin ev nabe. Biçek insan, biçek fikir. Tu bifikire yani mesela tu pêr ne jî tê çi bikin. Dora me dostê me hene, hevalê me hene ji milletên din. Em çi bikin? Yani em hevdû bikuşin. Ew bi xwe jî biraz dora xwe binerin, dora xwe însanî, dora xwe enî bikuşin. Çi bikin? Ji xwe veya xel me dikin. Mesela mîna anal dewleta Tirkî çi dikilme? Ji bilî Tirka kesî qebûl nake dikuşin. İran wê dike, Iraq wê dike, Sûrî wê dike. Baş e em jî rabin heman tiştî bikin. Yani tiştê wisa dibe, tiştê ku em bi xwe jî acizin. Tiştê ku em qebûl nakin. Yani em rabin bi cîranê xwe, bi dostê xwe kevin. Yani niha mînal Qamiş o jî dîsa Ereb hene. Neviyê Qamiş o me bêje Ereb û Suryanin. Em çawa bikin? Tiştê wisa dibe ve cîranê me ne, vana hevalê me ne, dostê me ne, birayên me ne. Çi mana yani? Yani ev dijminatî ji ku tê bi rastî. Îja bin ev divir de yek ez zanim şerê taybet heye. Dixwaze ji xwe vê xirabik. Lê hinek jî ji nezaniye, nezaniye mirov bernakev. Mirov dikare hevdû serwext bike tê bigîne. Lê hinek jî hene, işte nokta herî tehlûke şîr heramin. Yani em vana wekte negom navê wan dikarin ji wan bêjin şîr heram. Şîr heram çima şîr heramin? Çünkü şîrê vana şîrê Kurda ye. Ji Kurda xwarî. Dayîka wan Kurdistan e û radibin li ser sergoyê xelkê yani ji afirê Kurda dixwin ser sergoyê xelkê siyasetê dikin û avan stûnên serekeyê ku karin Kurda ser piya bigirin binê wan dixin û wextê got li binî jî dixe hinek qaşo rastiya jî dibêje û bi vî awayî esasen ev niha rewşa heyî ya tifaka Kurdayê ku kare hîn xurtir bibe xira dike. Yani mesela mînak vî gelê rabî ser xwe em dostê xwe jî tevlî bikin baş ya em nekin baş. Yani mesela mînak divê rabûna gelê Kurd. Xwe dijmin dixwaze, xwe dijmin dixwaze ku Kurda tene bêrî. Xelkê Ereb li cem me be, xelkê Tirk li cem me be, heta Alman, heta van welatan te diyem li wan ça xelk rabî ser piya bi rastî. Ew jî gere li cem me bin. Em wan li cem xwe bigirin. Em li cem mere dostê xwe zêde dike, dijminê xwe kêm dike. Ev bi aqiliyê. Tu eksê wê bike, tu bê aqiliyê dike, navê ve dibe ehmeqî. Îja ev hinek vê wextê vê dikin, ev şîr heramî, divê ya berjewendiyê wan şexsî hene, û ya jî belkî min kar bêjin nefsîyen yani nexweşin, û ya jî hinek bi rastî yekser bi dijmin re de têkiliyê dene, dijmin destê xwe pişta wan dixin biz didû wan dajo pêşiyê. Ev e ji xwe di dîroka Kurda de Ferq dike Reşat, yani ferq dike, yani ferqa vî tiştê heye ku yani dema ku te rabû tişta ku dijminê te xwest te kir. Yani ferqa wî heye ku têkiliya te rast dijmin re heye ya jî tune. Na ew ji xwe ew yani tu manawê nîne lê te dî em çima vê dibêjin? Yani te dî ana mînak min got yani hinek insan yani em giş dikarin di mijarekê din nezan bin. Ez ji bo mesela pir vekirî ji dil û samîmî dibêjim. Mesela na em jiyana daxivin edbim hevalin û êl me temaşe dikin dikarin eger hin nokteyên ku yên di gotinê me şaş hebe ya jî kêm dibîne dikare binivîsîne em piştre bixwînin lê binerin. Ji ber çi? Ji ber ku armanca me heqîqet û rastî ye. Çi rast bemêl pê rastiyê biçin. Lê wextê na mesele îja binêre. Tu nezan em dikarin hevdû serwext bikin, bi hevdû bidin fêm kirin. Ev zehmet nene. Mirov berhev bide. Wextê dilê mirov pak ve mirov pir zû serwext çî dibe fêm dike. Pir zehmet nene. Lê na mesele eger te dî jarê şîr heramî be, ew zehmet dibe. Tu çi dibêje ew davê ji derek din. Tu çi dibêje ew meseleke din tîne. Yani tu çi jî bike mesela bînî bîra xwe te dî wextê ku PKK şer dikir, gerîla şer dikir, digotu çima şer dikin. Avan kes ez behs dikim. Wextê şer disekinî digot çima şer nakin. Yani tu çi bike ev şîr heramî ev e. Ew ê her bi dereke din de dibe diçin. Îja ev goya yar nexweşî nebe em ê bibêjin yekser bi dijmin re ye. Yani vê ji xwe tu dibe bi dijmin re tu dikeve xizmeta dijmin. Yani heta tu gotin dicî de be yani ez heywana tenzîh dikim naxwazim. Yani tu dibe kerê dijmin yani. Yani ew belaş te swar dibe. Axir yani bi vî rengî ev mijareke pir girîng yani bifikire ya yani li dünya modern hemdem yani mafê jinê li pêşê yani. Yani na mesela yek ji stûna din yek stûnik behs kir. Stûna din mesela mafê jinê ye. Ya li ber radibe. Me got wê roja yek dibe îşê wan jina çî dibir di maqey mêr tunene. Tu ji xwe li vê mêraniyê biner. Tu
Kumera bravo herre. Yani naçeci. Ne ya çima ya insan civat jüdü cinsa pekte jünü merin yani. O jen Nay. Nana eşka vane vuru biner ija biner emve taybetmendiye van kesete go em bibejin. Yani mesela binerin kese ku dve tekoşina gele kur tevger azadiye ji girtine berdel dane. Kese berdel dane ulo tücar ne yapayım? Çünkü ev eşavan heye berpirsiyariyavan heye bu avayı de fikrini de peyvin. De evlo her le binere ya tiştek ne ki ne tiştek idike ne berdel dayı ne eşavi şahsiye tiştek tünü و مینا کو خودیه کردستان به خولو نشان داده او تو راسی بغاز با اوای کیش اوایان جی سمساری وی işi dike yani به هست مروان دلیزه جوه سود وردگره yani mesele که şahsi ya سمساری و بازرگانیه براستی بله نه اجید حازم سرویت اشتی چند گوتنا بیجم yani em dizanın ki şerri taybet ne belki hinek temaşafane me bejin ki yani ev qastış tane bu yer henin çim avun tane basa me meselet kiş berke em hat şerra kitene yuva Kürt yani diji me şerr tekirin ev şerr ne tane eniya şerre yani ne tane tvinga mermiya gulaberi mededin ne tane zarike me qatilkin do pen zark likobane jber sermaye xanıqin yani car carahe meru گوتن تهرات اشتنا که مرونه کاری هن تشتی که هن پناسجی بکه یعنی لسر کرده شر قرقرنه تفرس کردن و کرد جی به همو هزا خو شروان این کرد سیویل این کرد هر کس به همو هزا خو سفربر بویی و دخوازن خوشوی قرقرنه خلاص بکن دخوازن جوی شری بزرعه هری کم خلاص ببن یعنی شر ناخوازن شر هاتی بردره وان düşman hati berderete gole dayı serserete u dibecete tabkuş. Lehemberi viyete çebki lehemberi viyete reaksiyona xun nişan bidi. Tebeji ki biremen duri mi bikebe. Ez şer nağazım perskreke kebe verem ronin. Nahat gusad bejin yani aliye kurd gusad bejin ve em şer nağazım. Em perskreke dixwazim bir riye siyasi ve diyalog çareser bikin. U eğer ku şer beji em şerji naravın. Beguman strateji şerhanın taktik şerhanın na mesela bu rojava قال كاز بيجن كي تشما فلان داري هاتن نها هذه سوريا الديمقراطية بيجي هاتن هرمي كردي جيك كرد لينن وحطاني نها فان كوميتشاتا تدفرك كرد لي دجنجي بداس ناقصنا از بعث سري كانيو جريسبي وعفرين راكم او جودا belki çend gün du bajarek mezrayı biçuk yani mal biçuk el eniya şer bu evliyi hatın valakir mesela bu numune 5000 kes atın nava koban derdora koban bu nevin hedef evana taktik şerremiş falan atıştak ne beşin ne kesin ki mesela jaliye ki var dibejin mesela az insana nazdikim naqazım da beşim dibejin mesela az anti militarizm eldici silahime o dibece çima yapacak şer nekir nizam yani duri huzreme yani ahmak yani kutildici şerbi tildici silahı bi peki efendim ki Daesh şu heta şahatına berderete silah da ne serserete deyip çe bersif bediyon deyip silah mecbur bersif bediyon ince de çima baş bersif neden var yani dıfırda böyle kerem kesin mesela ben bahsap pek veşiyani dikin yani dibe yani beraber çi şevayne lebine hemen kesiyor radımı çid bejin dibejin avay hükümet Şam'e şey bu unçuma hükümet Şam'e hareket nak hükümet Şam'e kiye hükümet Şam'e Daesh'ine hükümet Şam'e u kesin seri mirova birine jekrine tu hakkı hukukul cemaatını hoven derindene başe tu ve duxazı u tuşavet beje icabine zaned ber çavle çikaş digerim şiroviyat digerim hen şirove aynı vak ana bahs kir yani şoyed nefsinin diyare düşmanın yani Türk devleta Türkiye kiregirtiyevanın و هناك شيء كردن پر عجيب دنفسيني براسي يعني براسي اشتاد بجم قالوا براسي شقاس شيكن شير حلالن شير حرامن مينا بنر انا ما بحث كرا دنفسيني الورد دنفسيني دبي دعوه كرداي ونشما بحث شنيدك ده كرمك يعني يعني تدبي كرد تنج زلاما بيكتي وجن دبي مساله ده تنن تشتكي عجيب براسي او شي داعش
زینیت داعش دبیجن یدن دبیجی بناره دبی او فکرال و درا فکر آپوجیای دبی او فکر کرده دایوان دا کرن و دنفسینش باید دخوینم دبیجی دبی تو علاقه و بکردار تنیه باشه نه کابنره یعنی مثلا آپوجیا یانجی پککی نه هزم کردایان اف 40 سال لچیه شرده که هزا گریلانه ین لروجاوا شرکرین یه پگنینه و جوار دبی اوانا دبی ما پوجینه نه جوانا دوزا کرد ناکن باشه دوزا کرد او ناکن کی دوزا کرد دادک و باشه حتی اوی کسی نفسینه او نبه يعني أبنبن أبي شاب بنفسينه أو دو حرفي كردي علمي بخير وأنا علم از باور ناكن از ميناك كبدم رجع كردي بنفسي زاني اما تدي مرو بحثا خودك نخوشه تدي از جما جدسبيك اما تي في و دناوي خبات ده جي دگرم اجا جارك يورو ام بيكي دا جمر گواشخا كردي كش خراكلي ده كرم يعني كرديا او یا او فیر بیه بلکه پیچک تدیز نابشم لی پارا وان سازی دزگه امتیاد خبتینی پاراوان هی فیر بیه رادبید بتا کردی خراکی کرم که نابنره وقتی وصابه ادبم یا هنگ مسئله یا شیر حرامیه یا احمقیه یعنی براسید خدمت دشمن ده وقتی گو بلکه یعنی دشمن ده بیورو بکولو دکه یعنی بلکه حوجه ناکه تدی جانا انسان براسی احمق به حوجه ناکه دشمنش تر بیجه خاطر دکه چیه ها ایجا بنرم وانا کشا چما دویجن بلکه و جارک دن دستی شام بکن yani ve ittifaka çe bir ittifakak mezine rasti bejim adbejim yani mezin bunayış bu ve femkirin adbejim cidama meddan yani imparatoriya meddan yani 2000 sal beri hatta naha cara avul kurd bgişti tavi hamu rengi xwe tavi hamu fikri xwe cuda bune yek obrasi me şu miting u çalakiyen van roja ku li ser şaşeyên televizyona li ser ekranê wan xuya dike yani Kurd pê serbilindin ez bi xwe pê serbilindim lê te dî êşame jî heye yani mesela niha dor li Kobanê hatiye girtin te îşaret pê kir zarok di vê zivistanê de ji serma diqefilin can didin û mesela zana mi got hat bîrame yani ayekî şîr heramek ew roja çi nivîsandî dibêje li wir ne rastin ne zarok ji bir çîna dimirin ji bê şîrbûne û ne dibe deriyê Kobanê girtî vekiriye ada were mesela şîr heramê wilo hene an hat bîrame ew mirov ji aciz bi rastî îje axir ev tifaka wilo çêbiye vê tifaka nabe bêxira kirin îje belkî li vir tişta serê xwe pê bê ê kulo bikin vê xira dike ev tifaqê mesela ev gotin tifaqê xira dikin ji bo vê divê vê tifaka mirov bi awayekî hewl bide lê berbiçav bive bi gewde vê wek min got ev firsendeke dîrokiye ev firsenda divê mirov baş bikar bîne ji bo vê yekê jî mesela kar û xebata serwextkirinê karekî muhîm e mesela biya min ragihandin evî karî dike yani karê ragihandinê mesela ragihandin di meciyê insana de îdrakê çê dike di farisî jê dibên îdraksazî yani bi tirkî jê algı çêkirina algı fehmê ev karê van sazî û dezgehane yani karê em jî di nav de dixebitin êwê ye ji bo yekê vî kara karekî pîroz e ji ber ku em çendîn karibin ev îdrakê saz bikin ev têgihiştinê saz bikin em ê çendîn vê tifaqê karibin xurt bikin Belê niha bêguman ev mijarê demê pêş de pir were nîqaşkirin û divê were nîqaşkirin jî di vir de çend gotinê min ji bo temaşevanê me niha te behsanekî şîrovêya kir te hin tecrüba me heye divan mijara de yani di weşanê zindî de li ser medya dijital YouTubeê ez dibînim ku hinek kes mesela yani guhdarî nakin yani ji bo wan ne giring e ku li vir ev min û te ya jî kesek din çi gotî ne giring e ewana ji bo hinekî rewşê berovajî nîşan bidin ji bo ku hinekî serê însana tevlîhev bikin ji bo ku bala însana ji ser navarokê bikişin ser dereka dinê tişta dinivîsin û hinek jê jî tiştê ku merû dibêje fehm nakin evana pir kêm in yani çend kes tên tiştê wisa dinivîsin lê gelek însanê me tên guhdarî dikin begem dikin şîrovê xwe rexnê xwe parve dikin dema ku em vir behsanek tişta dikin em nabêjin ki bira Kurd di nava xwe de nîqaşa nekin hevdû rexne nekin kêmasiyê hevdû nebêjin ev tiştek din lê her tişt dema xwe heye bêguman her tişt dema xwe heye niha hêja ji min behs kir di dema şer de dema ku dijmin
شر سر تا فرض کرد دخوازه تا بکشه دا تشتکی دنجی دخوازه بکی که تب خوب هف کبی يعني تب خوب هف كبي ازو الرشاد ازو يجدن رشاد والنظام يجدن بيجن كي تا واكر نظام تشا واكر فلان بفن جبو كنت و هذا خو و انرژي خو بخوب خو تيك ببي وبرنك عارفي برسد بدي دشمنه خو جار هن قوتن هنن راست بنجي وقتاوي نينه تذكاري سما هدن بيجي جار جي هن قوتن هنن نراستن به زمانی تاتین گوتن به سرنامه کرد و کردستان تی گوتن دوی هر کسی که لوان تشتی گذاری که یعنی هر کسی که درکت به کردی آخری تایبت هر کسی که گو از کردم هر کسی که گو یکیتیا نتوی نایب معنی که براستی جبو کرد و کردستان جبو یکیتیا نتوی تشتک که هنی کس جبو کو تطمین بکن داخلن هنی کس جبو برجواندی خود داخلن هنی کس جبو که زیاده ورن تماشا کردن داخلن دفردا هناكي وظيفة كيف سر ملأ تماشافان يعني هر كسي قداري ناكن هر كس يعني هن كس هنن قوتني برواج قوتش تكش درك بهيسن از ناقص نابيان بدن لدما بيش تحاول شكر از نابيان بدن درك تشتك بهيسن عاتي وهر روش نشان دادن يعني كلام أخرى نها مثلا دوی مسألة دا أول روناهي تي في هي الروجافا دنابا شرطي لوان قداري بكن آجانسا هوار هي آنها دنابا شرطي تلفزيون روجافا هي الويدر الروجافا ستيرك تي في هي yadınca Yani Ahmet İroji mesela hevala mesela pırs kirin go mesela ta bahs kir ya suçdar kirini yani naha ve revşan ha eğer rast ne fهم kirin ev suçdar kirin bu xod ke hizmet ev şerri taybet şberçe yani ev revşan ha am te de hevalno gerem hevdu behev bidin fهم kirin ev revş nejber kemasiyet kesiyeş nejber fikrat kesiye nejber tutuşti ev konjektörü ما بنا سری دیجم بحث کر لهف هاتنک هیه او دوی ده لسر کردا یا فرض که دولتا ترکیه به گمان شریکه و جی پیرن یعنی امریکا اسرائیل و اره کرن لی اساس دولتا ترکیه ده قرکرنا کردا ده اصرار دکه و اف و روشه فرض دکه تاوی چتین خواه یعنی نه همو روشات قوم اومه لو ما راست نه مثلا مروج بو هنک تشتا بیجش برکو ولو بو وصابو جبر ویا وصابو سوچدار کرین جی ندیجی دیه اگر جبر وی جبنا مرود کاری و سر بسک به جبنا هاجبر و رنگ جبر و اولو بو دوی مروج بیام دست شام بکه من تماشاوانه که من نویساندی رشاد هفال قد خمین نخون امی بسر بکوین ام دزانی که کی لجم کی جی گرتیه او کسی خیانت دکن هر تم خواستنه تفگر آزادی رش بکن لی به فایده ام شورشگری و تفگر دا سرکوین yani Dicle Fırat rast beje uş kerama xura itibarı nedin kesin ki duxazın tebliği çebikin az jî duxazım wî bêjim niha divir da bêgim min heval neja em ser navê partiyekê ser navê rexistinekê ser navê kesekî naxivin em fikrê xwe dibêjin bêgim em fikra me siyasî heye fikrek me îdeolojîk heye ev tiştekî veşartî jî nîne û pê serbilindin jî û em heta dawî ji fikrê xwe bêgim em diparêzin û li gorî rewşê li gorî daxwazên gelê xwe li gorî daxwaza civaka xwe bêguman hevce bike em xwe berçavara jî derbas dikin kê masiyê me hebe man jî berçavara derbas dikin yani mesela ev weşan jî ji bo wî ye yani teyî car heta jesê me were me weşanê wiha jî bikin yani yek ji kê masiyê me jî ew e ku taybet mekanîzmeyê wiha da yani platformeyê wiha da weşanê Kurdî bi taybet em kêm dikin û hin kes henin dibinin ku vir valayî dixwazin were wê dirê tije bikin em li vir kesê hedef nîşan nadin em ji kesê re nabêjin her kesê temaşa bike ya temaşa nake lê em dixwazin ki her kes bizanve ki bi rastî jî kî Kurd e kî ne Kurd e pîvana vê çi ye kî ji bo Kurd û Kurdistanê kar dike ew dikare xwe Kurd pênase bike lê kî ku kar neke nikare xwe Kurd pênase bike încab ser da ji werê Kurda tamambar bike yani wê roj weşanek din de jî me behs kir reşat jî behs kir yani dibêje ki YPG çima li Helebê tune bû kiro dibe çima Ziyad tenê hiştin Ziyad ye fermandara YPG bû yani YPG kî ye dibe YPG çima alîkarî neşand tu çawa zanî neşand yani demek ku alîkarî bişîne wê ser YouTube tara bêje vay alîkarî
yani aksiyonun askeri ser YouTube'ya bişine. Yani ahmakı sen o hani kesek bir malak kurmuşuna niyet başı ledin her erevala dibin az gotunak rast bu. Gotunak ne rast? İşte mesela derev. İşte mesela bu darinaken mesela minak bin az ça tdaxwet ber çavle şirovet gerinim ew te got min ew tiştek te got niha di nav şîrovê de heye. Mesela te got yek hinekî rast dibêje li aliyedin li hin nirxû bihayê tevgerên Kurda dixe. Mesela bine hem navê Mesûd Barzanî dide hem navê Rêber Apo dide te dîvê tifaka dîtiye mana jî behs kir. Tifak dîtin tu xwazin vê tifaqê dibê çi dibe vana bidin aliyekî dibe a mühim Kurd û Kurdistanê. Sadist ev gotuna mîteye. Sadist. Bine ji ber çi yani hûn dikarin mesela hinek alîgirên Mesûd Barzanî bin Birêz Barzanî hinek Rêber Apo bin hinek lîderên Kurda gelekin ji hene lê wextê tu rabe bê dev ji wana gişa berdin wek deyî min destpêkê ji gunarê xistin û saziyê dezgehê Kurda hene. Tu dikarî wan rexne bike hin keskê masiyê wan şaşiyê wan jî hebin. Lê belê tu wextê wan bi tevahî bê bide alî û va tifaka Kurda wî tê bi tevahî têk biçîn têk bibiş. Belku Kurd nabe ku bê sazî û dezgeh bin. Nabe ku bê partî û rêxistin bi. Li dora xwe milletê xelkê binerin bê partî ne. Partiyên wan her kesî her welatî hene. Rêxistinê wan hene, sazî û dezgehê wan hene. Divê hebin. Ha tu rexne bike, tu karî em vişxwe bin em rexne dikin. Em dibin em bi van tişta bi van guftûgoyan em karibin xetê neteweyî çêkin. Êk ji wê bihirî em ê bibêjin ev tu a dike tu zirarê di netewbûna Kurda netewiyetê. Ayrıca biner bala xwe bidê awiro hinek gotinê davêjin divê dev ji wana berdin ya wisa bikin bi vî awayî esasen ji binî de li qurmê darê dixe yani li qurmê dara netewbûnê dixe û qaşo hinek tişta jî rast dibêje lê esas a derba xwe dixwaze lê dide. Ev çima wisa dibêjin zanî yani deyî niha dewleta Türk MİT dibêje bira Kurd bê rêxistin bin, bê partî bin, bê organîzasyon bin. Êk wisa dibêje jî dibin Kurd û Kurdistan, erê Kurd û Kurdistan em jî dibin Kurd û Kurdistan û em bi rû bişev ji bo Kurd û Kurdistanê tekoşîn dikin wekî tî jî ti karekî metin e. Lê ku Kurd bê rêxistin bin, bê pêşeng bin, bê serok bin, bê lîder bin, bê rêber bin, ev ê çawa Kurd û Kurdistan çêbe? Tiştekî wiha çê nabe, Reşad jî behs kir. Înca vana ku werin wek Tirkiyekî bêjin, ew ê Kurd bin ji xwe ya Tirk e. Înca wek Kurdekî dibêjin, navê xwe jî dikin Kurdî, ha hinek Kurdên wisa dilpak jî dibêjin, wala viya rast got, di tekoşîna me ne tekoşîn. Yani Rêber Apo çi dike? Rêber Apo ji bo kê ev 27 sal li zindanê de? Ji bo Kurd û Kurdistanê. Birêz Mesûd Barzanî gelek caran wek rojnamevanek wek rojnamevanek rexne partiya wan dikim bikirî jî lê Birêz Mesûd Barzanî îro serokê partiyek Kurd e û pêşengekî Kurd e. Tu nikarî bêjî bira PKK tune be, tu nikarî bêjî bira PKK tune be, YNK tune be, PYD tune be, nizam dema te viya got ev ê kî hebe? û ji xwe tu jî ne diyarî ev kesek tişta tu jî ne diyarî kî dema ku te viya got wê demê tu divê bira ser navê Kurd û Kurdistanê ti kes naaxive, ti îradeyek siyasî tune be, her kes herî mala xwe ronê ê her tişt li gorî dewleta Türk bimeşe. Reşat vayî bû 43 deqê me û 2 deqê me man dixwazî tu jî gotinê xwe dawî bêje em wisa biqedin. Gotinê dawî bêtir em li ser tifaqê û vî dîmena em sekinîn belkî Kurd em carek din wilo dubare jî bez bi Kurdî bibêjim. Ev dîmenekî pir hêja ye û belkî migoya tarîxa Kurda piştî me da cara ewil em dibînin û mij bo kovanê jî got kovanê kelha berxwedanê ye dor lê tên kirine ciya heysiyet û şerefa Kurdayê dixwazin tê de bişkînin weke kelha dimdimê ye mirov dikare kelha dimdima hemdem bi nav bike em vana ji bîr nekin û em vê tifaqê vî dîmenê derketiye em nehêlin kes hewl bide xira bike û belkî di rojên bê de nizam mirov ser karî bi guftûgo bike li ser bifikire ev dîmen ça dikare bi gewde bibe yani bi rêxistin bibe yani berbiçav bibe ku mayînde bibe û karî bi bidome. Al serê belkî mirov bifikire di vê çarçovê de jî ji her kesê ku guh dame li me temaşe kir vê gavê dibêjim mala we ava be û heta careke din bimînin xêr û xweşiyê de. De baş e ez jî dibêjim xatirê we heval nêja temaşevan nêja taybet jî divê demê de ku derfetê me çêbê heta ku em firset bibînin em ê weşanê wiha bikin li ser hem vê qenala Reşat Sorgul û hem jî li ser vê qenalê car cara jî cuda li ser qenalê xwe bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê.